mono, Radio Vuna, station ya Chirenguma mono, Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono, Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono, Radio Vuna, Leviso bongo miko, Emambiengiya Nacha ebura ya ninja tingo kweba Omuroboli bumokya Nisendiyo nyancho morali omuya Enruchi Taki mayeka inje tingo kweba Oyera Salome mama inje tingo kweba Funa Dorika sikembu manje tingo gotiga Hekeruisia Amona Jose munyaga katinda kweba Etochi Samueli Mose Tuinyura nyogotera Toni ogoi Egekoro yaitu Station ya itengia Aigana togokoretera amarandia amatera manso obulimi naboigo amagendero ansibinyuro Radio Vuna, 102.0 FM tozeseniwe kirengaki Radio Vuna, Station ya Chirenguma mono, Radio Vuna, station ya Chirenguma mono, Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono, Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono, Radio Vuna, Leviso bongo miko, Emambiengiya Nacha ebura ya ninja tingo kweba Omuroboli bumokya Nisendiyo nyancho morali omuya Enruchi Taki mayeka inje tingo kweba Oyera Salome mama inje tingo kweba Funa Dorika sikembu manje tingo gotiga Hekeruisia Amona Jose munyaga katinda kweba Etochi Samueli Mose Tuinyura nyogotera Toni ogoi Egekoro yaitu Station ya itengia Aigana togokoretera amarandia amatera manso obulimi naboigo amagendero ansibinyuro Radio Vuna, 102.0 FM tozeseniwe kirengaki Radio Vuna, Station ya Chirenguma mono, Radio Vuna, station ya Chirenguma mono, Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono, Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono, Radio Vuna, Leviso bongo miko, Emambiengiya Nacha ebura ya ninja tingo kweba Omuroboli bumokya Nisendiyo nyancho morali omuya Enruchi Taki mayeka inje tingo kweba Oyera Salome mama inje tingo kweba Funa Dorika sikembu manje tingo gotiga Hekeruisia Amona Jose munyaga katinda kweba Etochi Samueli Mose Tuinyura nyogotera Toni ogoi Egekoro yaitu Station ya itengia Aigana togokoretera amarandia amatera manso obulimi naboigo amagendero ansibinyuro Radio Vuna, 102.0 FM tozeseniwe kirengaki Radio Vuna, Station ya Chirenguma mono, Radio Vuna, station ya Chirenguma mono, Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono, Radio Vuna, abarali babato bomanyi mono, Radio Vuna, Leviso bongo miko, Emambiengiya Nacha ebura ya ninja tingo kweba Omuroboli bumokya Nisendiyo nyancho morali omuya Enruchi Taki mayeka inje tingo kweba Oyera Salome mama inje tingo kweba Funa Dorika sikembu manje tingo gotiga Hekeruisia Amona Jose munyaga katinda kweba Etochi Samueli Mose Tuinyura nyogotera Toni ogoi Egekoro yaitu Station ya itengia Aigana togokoretera amarandia amatera manso obulimi naboigo amagendero ansibinyuro Radio Vuna, 102.0 FM tozeseniwe kirengaki Mose Tuinyura nyogotera Toni ogoi Egekoro yaitu Station ya itengia
aigana togokoretera amarandia amatera manso oburimi naboigo amagenderero ase ebinyoro. Radio Buna 102.0 FM tozeseniwe kirengaki. Tusale Yesaye umuyana ino munene twekumbere asomusi wao bekeretore asenyumbe tukurubasika no tukyo konene asirietsali yao asayaro gukora nakiriyo munene biamono asinginje kintu kiwatsoire itukirira yarero nambuyamuno asebirengere biya urato yageratoyenderete twagotoriyo munene asuwa abantu rusiri mwakore umuhondo kurutwa ansete station ya Radio Buna twarorira amayabo atokorera munene asewe gatukorera nambuyamuno teba kukwana nawe bakonengere biya nchomo munene wa naitwe ukwana wetu asebirengere biyeto emene yetekwane ayaramaya nayo mumei yetsayo wetu yoro munene biyamuna sebiyon sirose mukorabona kera to tigirese yamuwao asiriyetsa Yesu Kristo uyoro munene wetu. Amen. Thank you. Alright, karibu sana mwezi ngojakira amashabiki abarajia beti klabu au baadaye nikataka kuwatambulisha abakwenda. Thank you. The management of Radio Buna, washikadau wote wamekuja. I'm very happy for Marega. Thank you so much for inviting me. Kwanza nawaletea salamu za gavana wetu His Excellency Governor Shamsi Ongwae. Mmekubali angeweza kuwa na sisi kwa sababu mnajua leo it's a sad day. Tunaenda ku the last ceremony ya gavana wetu wa Nyamira, His Excellency Governor Nyagarama, and our governor together with our secretary Honorable Matiani ndio walikuwa wanashughulikia mipango ya mwisho ya gavana wetu Nyagarama. So angeweza kuwa hapa, sisi tukimaliza hapa pamoja na wenzangu tunaelekea pale Nyamira. It's also a very happy day for Radio Buna family. I believe hata mimi ni familia ya Radio Buna. Leo tunasherehekea mwaka moja sisi mwanze kufanya kazi yenu hapa Kenya. Nilijua kuhusu Radio Buna si kitambo sana. Kuna corona imagine issues tigasha monde ya bana baito bagatwara malito abange sana tugashake campaign yo kukwana na kangina bagaka na bana baito igoro ya manana ya teenage pregnancy na kuba package ya sanitary pads sabuni ndio mtevyo ndio tukile twarenge Nyamira County ward ya Gesima ward. That's the thing no merita officer ba Radio Buna
tukakoleka asinabarabo. Then later wakaangalia station yabo no muina Madam Sechun tukufana na manganayo. I want to thank Radio Vuna ese gazeti ya moko na kusi na Kenya yonzima na ile kubakira mbiyono mwana kusaba ya kwambate professionalism wamete gazi yabo bera working with Kenya station. I think to upload around sa ile ya butuko yani kama kolega 24/7 egere batogoki batosomi na nitoke ngere kusiye ito na Kenya engima especially during the pandemic very well kusemi very well to entertain, and I want to thank you. Nyono manyane mokora mwana yours. I said you they are only 1 year. I can't even tell you what the future is. I know the future is very, very bright. Washikadau ni mmekuja hapa wacha to support Radio Vuna. Sio hiyo. Ndio tuendelee kufanya kisi yetu na Kenya ni mato endelee kwa develop. But thank you even for coming to the stakeholders. Thank you for this. You know, it's good to celebrate. It's good to celebrate. Considering the far you've come, the idea to prepare for the future. As a county government of Songo, the Congo Korea as Minister for Administration, the idea of organization I am very happy. I want to assure you that support in the government. Our governor is very, very key in embracing new ideas, new organizations coming in, and that is why Kuruwega Emmanuel. Tite tukwana mange, isenge tumanaba teni, Kuruwega na mataka tokogena, mogendelene celebration area, na neto mreleli tukolinde. Thank you so much. Let me take this opportunity to welcome my colleague Kwatanere, Dr. Walter Kibo, Thank you so much. Thank you so much, Waziri Edina. To start with, the director, the management team of Radio Vuna, na washikadau wote, nyote mjambo. Mjambo tena. Asante sana. Tima idinga emwalikuwa nikuwa neke kusi, kusige swahili, kusige songo, lakini Dios na Mungu kwa. Nika kusi, kusige swahili. Thank you. Na igure kwende ngono namba emo na mwaikwa ndio Dr. Kibo Walter Kichana nigonde minister yetu para obogendia amone kinyumbase kisi county yetu aiga constituency na to the proud kutwara Radio Vuna with us hiyo yanyande kwa sababu promote a lot in the development of the county. Kwanza kabisa, I just start by thanking the director, Bwana Steve Asokolengereya, correct this kind of media to our people. A year to Konya Senate Yoko Gendereya, Amagendra Kusi. Tuisikunyo na kuja kabisa sasa tukaetile. Etu obate redia ya mwya kwa neki kusi ya KPC. KPC njale kupona kibusiko mpaka mara kibusiki alikuwa mara 71. Na ikaenda kusubulu. Kisa chini nene miye. Wale kwa letu karasa matu kwa karasa na nabagaka wakati mpaka kisa chike bali watakende kibusiki. Then Kenya NPR in terms of population, in terms of amagendero Kenya yake. Lakini asiko ikirimo ninga Kenya yenuki. Ekwene ya cha tokoro kama devolution. Yesiasa na yusi ya change. Na kuna usi ya change. I'm so happy that the advent of technology and communication as well never improve. Never improve. Na kama tubayo kwa information as it is here. When I don't know the manager, you need to think, because this radio station
koraki kochaka nugale senyo koraki osemire mabo mwenye station ikiachile kusinga ya mwa station is Vuna radio station kamuranje inform our people tigato koni ekato some na hitu natola ya koraki kwelele ni maeta bantu baba monga bantu bali gaya na babo to presentation você ogate program ase radio Vuna oyo mo kwa na nia mwako kwa no seripati asese ya pekee. I'm happy dia mwaka yani ile information kuna mwananchi ile totegere tukwa kemo kose bila kuponya. I'm happy and extremely happy that this is one of the stations totally otwara bakomdero totally kulunga bagure information and baje ko regret later na information to ya komisili. Sometimes you've seen that. So Bana John and your team, please keep that spirit. Let it be a station that is informing people the right things, educating our people so that our people can move from one level to the next level. I do believe that over time this station is going to be one of the most powerful stations because it brings in print of Christianity and information which we need for our people. Kamaradi, tigatuba support, tigatuba tigane, tigatuba tigane, esengi ndio wesomi, ndo tegera esengi ndio matendo kuka. Nyasai tigabasini, chinga kikingia, na radio station ye, itoka na tia nyasabasini, awa ndifanya mchibara. AIC enyabikom enyarako makiko mwarigania umurande go onyodinarara kulesikali mashabiki ora chise chitoso imetwensiga ekeroto ko mwali wa umurande anyarako bagago toleta ringa ndenya sa radio kuna wana 2.0 FM.
Vuna 102.0 FM. Lero bono ga igaro asuma yigote lero tali asema mbili yetu mabili igare ga igakero toko chenga Radio Vuna at 1 yani omwako yomo ko Radio Vuna echaka ko gande bea seteraki yebi pindi Radio Vuna 102.0 FM. Yes, Pastor Joseph Toyero karibu sana kwa Bwana na Thomas. Asante sana Biyemono masosere monelero amwensi abali mwekira bagani baito mwensi balimona na itabire asoko bakwanega na ino boy bana abari ni tuibwe akeigo asoko nene bingana ni yasa Biyemono mwensi ase amajira ngaya karachinga kichingechi onyo rekera toka na setolengereti inki tuacha gukora kelitoja gukora labda ntora gukora ono na mukwani kuna mukwe na mukwe baloitapa kega na ko nyore birengere igetokere egetubegeta lakini engemo yake igetubegeta nenge ngokora ngobona ati akugani ekenkeria kemo ngokora asogosowena sero toka na stokire kidai kato tumia nkengo koiwa dingana ya sara na ase musangere kana rero wansangere ni baba nche monyene kwenda ni yamono ase director manager points pia watu wale Vuna ase okogenda osokogenda mwato gendiri ingakie yonsi ina nenya sayo ya kiagara entata maraya ase ndustri kwanzi shere die alenti no mucho yoko nene ase leche asoraye uno motegele na inde una rishabiki ase kwa vitu byonsi kwa barakani ase ngicho kugwaza na kwa aye na abande amo nere dito ya Vuna na niko sawa onye ko yiwete nyoro ko ko na mategere kanda bono igatole kera meke kemo dero tole ko tono na tonga so toraso gato wanu ase simetayo ase sirolietayo ase jowetari ase yesuwetari kose monyo twensi bono tole nani tuwebege tokende yonsi kere sikaria tosore gaiga tokole ni mubyale yano egere migabyale yano wigere tokole ni byankyo sasa basi pale mutama geti ni mali mwenzi mu mayeti rokende mungu yibo mbake wala ya mama yete ngoro kwa Josephat oyaro onde murandia wenjini ya Nyasaye wono onyelo morandego ande mugate kanisa ase Quran yono akego ndende ko monchora obo kanisa yane ase jinse jinke ngokora ande ngokora soka bado tobaka mu Kristo tobo tigabona karao mu Kristo kwa kanisa yane okore una tuwele tokore egere tokore yasawo muna tuka na saa tuwe lanto awa kani kuwa leto mongana chideka kwa tene chike wana mongana masibini kini ikala tole studio ogoso kilugu kuna Zakari wana dotayo kwa wekani kachele chuweka toso menaye mwenye kuwate matusu mwate mbiliande wale mwate asesimi na wande se kibali chino bunanje na ndoso mtu ndoneke watu kuana lakini kimecho
Enti kitoko kwana igoro ya gerokyo kelina ekwana buya gose kwana igoro ya buya hani ekwana buya gose kwana igoro ya buya to gwe kwana buya igoro to sobe kitabu kia nekoro kwa Saburi mbote ndiye Swahili Saburi 139 tusome aya yake ya 14 ndio aya yake ya 14 yes. Ndio aya yake ya 14 tafadhali. Kiswahili anasema nitashukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Narudia, nitashukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mungu, tunaomba utubariki wakati tunaposhiriki neno lako kwa utukufu wa jina lako. Amen. Asubu mabwa ngendokero korota amaronalo ngati. Ani minute na tuli asense asubu wasoka. Igoro nyasawo mayetenga noro. Tuli asense tikwe yonete. Nyasawo mayetenga noro. Kora asense tolio utamanye kaneti no manye kaneti na noro na oyo omoni kwesa buriye ataba ni manite nije manite mono igoro yao yani nyasaye mona yiche ikianga wa ntungire ande kwa ndosige asenche yo kunya nenche yo ko kyamono aseyoga anegerete kurusirina na ki igoro nyasa tayitinga noro nchoro wa tebioro nyasa wa yitinga noro honori entolego to chana ntoro kirale wele bitu biwe kasi biko gena nelina otokwera abake ande twera tuya benge icho ande twera tuisaini una bania saa tayo egentolego salibi ngere bitu ni uronga kiubu ni mabokoraka na kiubu ni mabokotsira ni mtubaro maso ulimu nyasaye akiatu mataso ulimu wana harengere niga tutike harengere niga tukwa lebu yetu igoro yitaba nene mayete oromumuro ororo na boro sali na ndana boro karosa boro yita na boro tamomo kina kama ngano numero kwana igara asekoro numero tara kwana enkoro ya abatebi ya nani wano kilia nkore watebi na kikere picha asobu mabao na kiukwera toweke ya nitoke nene na ende kieni hicho oseko wa ukwera insi oseko wa ukwera insi ya mekolo waboro mtuwale ukoro mwangu mubino asebi ukuna tuwale kwera ntokonya ntokubwera ntobweka na tuchaka ntokonya bachakira abandi bakure bachakira abandi bakure tuwale kwera ngerero kwa mfano mtaka daresa ale kwera ngerero na rode video chaka byasiri harode n'abantu bako likuwa sikire byo bakata magana basiri harode n'abandi bashiye waka no twese kwera ngerero ntobosuka ase obosuka twasukire wono umwaka w'umwenge twayikirero n'ina oturete omwoyo ina nabotokonya nondetayo onyako yarento atachariti nondetayo onabishikiro korento onyatachariti
onye to chali tinto inki osi ase wo chaka osiwe gwe omoyo ogendere totogi nyasaye tochie tumosi omwako mumoro mwakwanira mayo yetu naye boyo ekwanira mayo shukuri mwo when you with the boy yasara kamuzongete usatongete omwito ali kirasete atigero nyasaye yatongete tongerere nyasaye yatongete arawe bonene mwana yasuri mwetu okogendera mwetu yomo okasi nyasaye okosi mwetu niwo wako kwa sana icyane onye mutunge asekere yega yuko kumyega tigatwara bona abantu tole buya asenya sana tutiwe kwana insense hali asoro bwa enai kwemanya ama ngana yaro na ndaro asenye jaya dala asenye jone obo kimambwa ko kwaye wewe ikyo koranya yasoro mbiche tuko kasoro episho ko kasoro na ngo ngerao usenera ko kwao bwana fulani karaka nitokole ngasi yetu fulani akashimike yara go mnomora walitwa wale chinyangi chikugata liwase aba waita wanene ya pasta waliwakugata ni chinyangi ande batene abantu tugata ya pasta lakini kwa ibunda ngoso wakasana kita milango wale ota ya wana mnomora anzie amwaje kunyoma kwa yenega wasori mole wana ulimwengu wanzie no ulimwengu unyoma no komu no yero ukwana no yero nyomete ndio bila hapa lakini wasolia obo ni nyoma no komu wakimako wale komu eko bwati picture bwati na bole mbili wako barahisi picture bwati ndelale ogende toro ufaulu ya shule asana nero asekaria unakina Brian asere biashara na sama ngana aserias ondetsayo odabufaulu atayeteleti ebitango ebinge bicharara bitongo kero ndo ufaulu nelinga igaza gotenya tintaneti goteneni wanonde kero ndo kwa ngase italia yesu tintaneti teneni wanonde yes kwanzia gechake kigendele hana kuweka sokole asi tuale picha ontongire na yasaya manye na yasaya na ndio tungira senjira yobo kumye asi tuale identity yao imanye ayenya lebe obo imabwao bukwa namaya umuntu bukwa namaya iboro yobo imabwao munumo tokase bukwa namangana yosio iboro yao umuntu bukwa namaya iboro yao umuntu yake bukwa akara unahitaji wazee no tukoruga tokuwe inyora kunaso manina na haya nyasaya atumita kanose asenjira yobo kumya neyo obokia mono asero tani umuntu tone oraga yobo mabwana ogende asero eono menya asokwea omoyo obo mabwana ndati ekero wote 2021 ukimako karobo kom uroje corona yote of course kila kitu ndio kwa isikai ayenda kiwateo ayeono igontongira senjira ya kipekee na inapendeza asero nyasaya na matendo yake asero okono bona bashobora baracho nyasaya na matendo nindo na matendo na kimweka asinari mikono ekyo osoyo na romo no heredi ofuna ya ikire isi ya ikire leo toba bantu baratera some challenges toba bantu bara wana weta bantu baita na manyincha unwe obese tete lakini ni ngana no kwemo na kugendelera bosi asero to wanja kore so kiayo mwenye lakini kwana ayo mwenye emanyi enani kwemanya magana unaendelea okalete yasana otore
inukuwe olenga lete nyasaye na tu olenga lete nyasaye na tu tie yani ama kwa nyasaye ndo benye wae hai tutakuwa kwa sema igotoro dotwale kwa sema ama manaito na rakoro e direction tokoge umando kumanya maana tokuma yirengere n'umuntu unakorengere onye tarakwa yokuba y'umuntu akwane umanye ko muchachi kero umuntu akwane na yokuba y'ekiyabate lakini ama ngana itono na rakoro kikaitoche otwa kurono usenje wote bagere ndegosia usenje yetu na sentirato otwa kantani usenje ngene bitumbuye so lakini hapo tunatoka lazima toa yawa ndio wale hao kwa family backgrounds mbalimbali hani kwa hasa mazingira hao atotomete bali wameta asegeti atotomete ande babo kenda bado metani emeshi those to work lakini bwana ndio kwa kweli asegeti kama asenya sai tiga alisomete sikari lakini asenya sai manganao akoe a direction echiro okuwati ande na akobe compass ya sokoge okogenda kusinywa na kutokuma kogenda kunyara unaweza kujua asegetu the picture obegete asokoge magwa asega abantu bonsi bebo balibire daiga obu mabako moro na ende boga ndarate na nyasaye omuntu ito no kwa nento ngere kwa abantu tola kubo tania abantu bana baba leo toko chana kwa kende ikiana abantu bansirige to basinyo naye tyakuwekania abantu aboto kumanye bicho babende ase email tunebade chini umete bata na ara ange rumo tokwa tigakwe nanya amanyana y'abantu abahawe nyasaye n'abatongetaye original toye photocopy y'omuntu unajitiri kuyenda no mudamate bonga nyarere okora nyarere bongo itabara kitindi wancha kera tezo mudante bingo koranje weka kera igotokire original na ile tokira senchiro yokunya eyokugokia mono amancha tokwewekani abantu baboshikiwa tuwasinyiwe nege tokere asensere oyo mitolo enali kuwabera ekero omuntu akomochei matuisonekwete nokotera mani enali kuwabera kyalabale tokukwebera imitokunyara kuwabera ubwekanyole abantu bale aende bwekanyole abantu ngencha ale tigana gushindana amonere bunabakristo babatsebaye nonyenengere utari kwabera Yesu arabatsebana onye kubate inano mutone nonenge mwanzo cyabo se sadaka ya watu wasikuru ikyarora akorane igoro utara kwanende kwabera okora bintu bineti konyana okora tikonya okora bintu ngora obegete gato krope sechacha Chicha. Roba chico era un tema. So. Mora wege que algo que plate que rompe, jamani. Kwani na mora kawa swati mora wege que viato que vivo ahí. Algo grande. Tinga la plani, ¿verdad? El pelo. Quiero un guri. Quiero un guri. Baraño. Quiero un guri que diga estamos que tenemos como diga. Quiero decir. Quiero un guri. No llega a de oh. No llega a de no, yo para le quiero pero la marina ni corre. Yo
Okay. Hay algo que toquen. ¿Dónde va? Mañana y el micro. Pasa. Vieron lo siguiente. No lo debe. Es que era un poco de anciano. No lo monto. Otra vez estaba sacando que era como una. Nadie lo comía. Nadie lo sabía de comida. Hoy no lo como te nadie lo tiene. ¿O no? Acabamos de estar aquí. ¿O bueno, no? Dale otra vez. Dime que van a subir. Bueno, Morrey. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Bueno. Ok. Hoy en realidad se me ve. Nadie se le da con el tú. Tú ahora no. Hoy en realidad veo. Únicamente veo. Bueno, entonces que yo estaba para sensei. Mama moja sensei gano. Lakini tujifunze sisi kuwasamehe wengine ili tuwe sigure tuendelee na usi. Toko leo asama ndo tutoke chini. Na wananchi toko leo. Ikiagera tutokuumia. No bororo iko sadia ngoro. Onye ko manyete nyasaye otoruke asenjireya na ndako manyete asuruya na asenjira yo kumya kiyole basi etole nyasaye. Etole nyasaye. Ikiwa etole nyasaye orana mani na kama matulengejo. Korana ndako matulengejo wesibule aso orama manao omonyene. Okuna kwoko menya okuya. Andekyo ndala nikero mondakye kuwe aso monene Yesu omonyene. Sama mana ya make na mange tingo mwana na ndio sisi tu alishinsa. Jara abarani wa mtuwale bara program ngadero watajulikana njia yao. Kule ndio naanza kusema. Abarani wetu walimora. Toka kwa leaders yenge jusa. Watu wekile asili ya kuna tuagende abantu batumanye na abantu basese kurasili ya kuna. Rasili wenyewe ana rasili. Na wani karansete homatera tiki kwa wataka Brian china yale ndio na numo anakurudia alafu siku hizi wale na Thomas Ogulu kile kwa secretary kile na change tani faida ya wao ni faida yangu mimi ambaye nasikia kile na change niyo mwana nalo ndio wao na manager Omani na ndinaro waliwa ngelo bole naro boja kwa batibaba kati kusina ndinaro kwa na omosoro kwa mo hani kile kiandala engere tobe kwa achana tukua na amaya tukua na amaya ito imeito na ito banyana tusiseme mazuri oro memoito Rwana cho enkoro yetu eso kia mwana mwana ayaro lumiro kukwana aya sawa mwana na ndio atikere ndio zake asomo ndio wale ya Yesu sisi na ndio mwana baba uwewa watu wengi za Jones na wanaomba bobe hapo na ina sama tukayo asili ya Yesu Kristo. Message you Morani, even target as kindly proceed forward as a one or two. Nimeolewa hapa Kisii na ninasimamia mashabiki wa Nyamira County. I'm the vice chair. God bless you. Mano timu yao Telegram na masaba kimwe sina pasta wala na kwa ni hilo yeye wa hilo yeye hana yamara ni ndio nataka sogonka kwa na ukoro mwana katika dokere rais itaikayoka na ile kiwa ya sogo ya moja saa ama wala kama mmoja mtu aitire moja sawa wewe mmoja mpaka tu anani kwa yamara ni ndio mambo sogo ya mwana tu kuandana
Naya kuimba karani kwa komu. Yoche pia to wala suba ya kutebera ni moyo. Na masan kia ya chama ke dioda tara osibra bote ito batare. Akara to bataya magana rata to batos ko na masan kia osiri yoje itu ya afu. Bali batama ya sama lina to ko so basi ko ba. Kira kia ka osibungana. Elia ndio utenda mema. Na chama kuwagiza masan aliyo ofu. Ase ko bose sema. Ladies, oh boy.